ana ko bujin ji nawo li to ko mele ngase jama tsawa mpishe kita tsuwa ko re ko bujin to mapela matsuringa mapela mante awan rechabilo ho bela kama ka re wono ka re to ba shitela re no re ka re ka junior sa to ba sa to go bukanya batho ba bolela lo bolela so ka tera ba go bela ka la maunso go tsone ke batho ba go go mo motse ga e bela la mphapatsele matsoga ke tlo la dintsi ke nora hore ya le mwana le fela le rona di bua ne ba le sepela o le rona di bua ne ke le rona di bua je gare le khuna mele tsobayela a bona ke gore ke no di ma o ka ba ka go a mo fentse ba ka yena go nna mo le rona ntsi gore a ke ne gore na ke go tsena le tsosha le sa wa ka ka tse go ba le tsosha wa bona se ba khati ba wa e ma ga tshirantsi gore le malo ba e be ya mojiro a ba le ntse le go no se ntse le tjadi le mo sa to no ba ntse gape ke ke nore ena ka ro no dula le ntse se ka no ba botelela ga kudu aka kenna a be mpara. Okay, quel est ami? Le boré baruti, le boré bantopuli, morosi. Si tu vas comme mon cas, c'est le mot. The Young Lions, the effective force. Qui quand on a manqué, qui n'a pas qui a les bras smagassés. Le boré vous dit muka mokari file mata. Auto la lena. Takere quand on m'a dit petit manju. Kerele la matomore peace organization. A founder, White Miwa. A Ganwelli was sitting there around a very Tajaran Jory. Killerino, what a Banambal and Quadi Tishan, Jamiti, Mewe, Balega, or the Boba. In Palanala side Bobena. Then, in the rate of my Tomera, you want to get it, Kiwanaba, the Balan Quadi Tishan. Kako kitsikija kwa hiyo bali ngo date mrasha winchi ngabo na wale bali tiri bali wona mara mutwa wale na usapo na pu then kia ka kwa ki kitsifela wewe nao mutwa ngishuka usapo na pu ikaanza mu wafaile mama mkua leo na batare le moshaba ficha uba longono ba opola mutwa huwa bani bo bajongo o ba tlatsi wa mo ba yango onene tule mo ke be fele ke ga le ke tsona dia mo rasi go opola fele o sunye tsamo ke sale ke tlae tse ke na opola sala twan seta o so ke o sunye pa do twana bo kana pa ka go sale le o go ke sa sunye tsa mo rasi Lupuna ratoro kuja kulingu wale sebutu ya umuha. Hena gweke semena tanda ere sebutu ya umuha. Ten yono nama somanao imetu filingu wabote wabi. Khone na mulu ngona ntongo ni tina nchona pi. Chone mungu walo kamele kiuzu maobona muzu uchona pi. Kikamo rinera founder ape this organization here I trying to get hat-trick. They can probably more Facebook by one wherever you want. Then Leona Borossi, you want who came my now, who project, the very over Panamu Panchaki, go level. Then the Wajana change, Tirkari Bolela. Send us a local Tulantele nishin seka babo chije gam khalayo kinne doyi de daga so asona le da ka ma na de khuluka mokan de ka so le de ta de mande khape na ga ma kreste ba foki de ba de tumenje to e barka salem na Jesus ka de na ke de wa ai sana to le de tulampi
go diragatša mešomo e mebotse ka ga a re direle rena mme re direla batho ba se tlang go na le taba ya nngwe ba fela ba botsiša ba re bana ba bannyane ga bantši ba gola ba botsiša bo papa bona ba re papa gante o bo dira eng ge banna ba bang bona ba dira tjena then a re gone gore batswadi ba rena ka re batswadi a re sa ba go maola ke ba maola ke pensioners ko ba khwetša tšhelete ba dutše fela ba no phaka so a re go re rena ke re phake tšhelete le gore ke go khwetša tšhelete e lenyaleng le polane e di bula jwale ka re le yone e re tlhotlheletšo ya gore re gongwe re ka ba le seka se leng gore o moraswi ka re mo gopola ka sona ka ge le yena a lebelele seka se a se šetše rena mo motseng wa Thabamše magoši a rena le go kgantšha ka rena ka lebaka la moraswi baswa le bona ba kgantšha ka rena ka baka la moraswi ka le kgono le rena re bereka jwale ka the municipal coordinator ka fase ga kgoro ya COGSTA re bitsa ke cooperative governance human settlements and traditional affairs re sepela mo dimasepaleng fa ntho e leng gona ke taba ya tlhotlheletšo ya o morwasi nako e bogolo ke bontši ke gopola semori ya o moswa then jwale ditaba tše ka mokana ka tšona di tlhotlheletša gore le ngwaga o thomang e ngwaga o morwasi mo motseng ka ge yona fonda e re bona ka ona title organization re lesolo la go tšwetša pele o tšwetša pele lenaneo le la go hlompha le go fa mohlala gore ka ge ba bontšitše gore ka July ba be motivation re encourage gore bana ba borena ba phase gabotse gape ge ba phasa gabotse ba tlo phasa go ya ka ge ba ntse ba ekgwela le di-library tša ga borena ge ba supporta library ya rena ke go tlo go fetša re fitlhelela tše re ilorang tšeo ke gore re na le tše sa tong go hlompha go morasi ka tšona ngwaga o thomago le tla kwa go tla tšwela pele go tla duma mme faculty e tla be tšele pele then e šomišana le mekgatlo e mengwe then ntho e kgopelang ke yane ya gore ka moka batswadi ba rena a re tšweleng pele go gaša taba e re thekge bana ba rena le ba ba seng gona fa gore ba tšwele pele ba bale dikolo ba bale dipuku ba tsene sekolo ke thuto ga e fele thuto ga e fele ke ntho e ya ka mehla jwale ke se re se kgopelang le lekgolo la letšatši le gore ke tše botse tše re di dirang lekgolo gomme ga se motho ka o tee wa ka di kgonang mme ke batho ka bontši ge ba ka di kgona mme ka ona mantši wa ka ge o bontšitše gore ke tšhebe nako ditaba tša ka ke tše ntši tše nka di bolelang ke akama ka gona bjano ka taba ya nako mme se sengwe se ba bontšeng ka sona ke baile pampiri le mpileng yona ye o ka bolang ka gona ke time management o le tsone re gape tsona bale ke šetse ke badile go ira gore se sengwe sa phošuele ke time management president wa tseba gore ge ke lelekiša nako ke tšhebešebelo la godimo kolo ya ka e tšhebešebelo la godimo gore ke sone nako tšone le go tloga le kgolo a reng go thoma go swara nako ke a leboga Leboga mpetšane le kwele ba re le swaren nako ke tla kgopela Comfort Ntšhabeleng a tla bolele kgoro ya tša kgwebo ke HOD ya rena ya business Comfort Ntšhabeleng
nna ke mongwe wa ka mo department ya business mo e leng gore maikemišetso a gona go tliša information gaufi go thuša le go tlhotlheletša baswa le setšhaba ka kakaretso mabapi le tša kgwebo. Re lemogile ka kudu botse gore go ne le tlhokego mabakeng a tsebo le information e tlhokegang go baswa ba rena go ba hlaelelang information go tša business. Gape maikemišetšo a botsebotse ka department ya rena ke gona go tliša information le gona re ikemišeditše re the aim is to develop to provide information in order to develop the upcoming and the existing business. Borakgwebo ba ba šetšeng ba le gona motseng wa borena re ka nnete ra ba tlhotlheletša gore ka nnete a so gore kgwebo tša bona a se fela go tliša borotho ka malapeng a bona e fela go tliša se sengwe motseng. Go a tlhokega ba bone tlhokego ya sela le sela ke ka fao ba kgonne go tliša go dira di-business tša bona ba rekišetša sela le sela ba tlišetša sela le sela gaufi. Maikemišetšo ka department ya rena ke gona go tliša information gaufi le gona go tlhotlheletša baswa ga mmogo le batswadi ka moka. Nto nngwe e bohlokwa ga kudu gore business ga e kgethe gore o dirile commerce sekolong gore o dirile accounting business sekolong ke ntho e le gore e nyaka motho creative a nagana a kgona go bona tlhokego a need for something mo motseng. Ke thaba go senya sebaka ke tlo gore ka boripana ra lalela tša tše dingwe tše re ikemišeditseng go le tlišetša tsona mo motseng ngwagong o tlo thoma wa 2014. Re tlo ba le di-motivational session mo motseng mo e le gore tlo ba dikopano tša go swana le tsona tše mo e le gore re tlo ba le baeng ba e le gore already ke borakgwebo ka nnete mo e le ba e le gore di-business tša bona already ka se sebaka di-generator close to a million ya ranta. So go a tlhokega nna le wena go bohlokwa nna le wena thumišano ya ka le wena thumišano ya faculty ka bophara ga yona gore ka nnete re thušane go tlhotlheletša le gona go fa mokgatlo leina la nnete. Ka ntle le go senya sebaka ke tlo gore le tsebiša ka program ya rena e tlo go thoma ngwaga o latelang 2014 go tlo ba le di-motivational session tše le gore di tlo rana ngwaga ka ngwaga. Ka ge ke šetse ke boletse gore go tlo ba le di-motivation session tša gona re tlo ba le baetapele ba di-business ba e le gore already business tša gona di generator tšhelete ntši go tlhotlheletša ka nnete setšhaba sa borena go tlhotlheletša ka nnete baswa ka nnete bana ba dikolo e ka se be fela. Se sengwe gape se bohlokwa kore data e ge ba tlhotlheletša a se ke ra re rona re le bana ba dikolo ra re di-commerce ke tsona di kgona go dira tšhalete e tla go fela bo creative jwa motho gore a ka tliša phapano e jwang setšhabeng sa gago. Thabo Mphe ke motse o monnyane kudu mo e le gore dilo tše ntšhi ka go kopantšha dikgopolo re ka di fitlhelela mme ke thabo sena sebaka ke a leboga.
ke phahlo mošweu a ke tsore o mošweleng mara ke phahle o phahle le ba le boeng ke banna ba go tsapa-tsapa ke sa tlo botsa o mo phahle o tlo mo phahlolla a phuthulla a ba pholola le jaaka o ene tlogele setšhaga le ga o bina o iša matsogo godimo in the spirit of oneness, in the spirit of togetherness. Yes, we shall conquer. Re tshwarane ka moya wa tirišano gore re tlo dilo pele moo. Ke tlo gopela mosadi ba re go ka matlafatša mosadi o matlafatša naga. You empower a woman, you empower a nation. Ra mogala ba ba sa ke go fihla le sana le yona faculty of best advisory batho pele. Ke gopela mosadi o mongwe wa kokoto wa tla bolela ditaba ka mapele ke mashoto